ko e mea rere ni mea mai e whawharanglangi ko whawhonga o e poreanga o Britania. Her Excellency Lucy Joyce. O Britannia. God save the Queen. I he taimini kono whakia ni o e mea ofa mei he kautaha whawhanua kaunga o Tonga i Lāranga ki he whawharangangi whahoko ia e taiana poha hau ko e sea mei he kōpua whawhine o Niu Tonga. Te ukole ke o whakatapu ki a whio e tai hāmai ho tau lotolotonga. Whakatapu ki he tāhine whakawhalangilangi. Eiki Lucy Joyce ka koe hai komisiona a Britania ki Tonga. Whakatapu heni ki he whaiwhekau. Se kona talanoa koe whaiwhekau tokon pule ai siasi Tonga konistu tone. Pehe ke tahine tau po o. Whakatapu whoki heni ki he tahine hai komisiona a Australia ki Tonga. Rachel Moore. Whakatapu atu ki he
tokon sekretari, tokon CEO, ai potu ngā au e tak mamata, i he wa culture, pulupakika, pehe ai whakatapu atu, ki he kau ofisa kolo, ka umaa ai kau pule whakawahe, o ku mea heni i he ahoni, o atu whoka ai whakatapu mawahe, ke te motolu, ai kau whakaafi whakalangilangi, ko moulawa ke tuku ha moumua, ka mouheni ke tau, kau whakataha mo ki mautolu, i he hoata koe ni. Whatap mawahe whoki heni, ke te ki motolu hua iki mo kakai, o i whanua o ku mea mai he ngā luope, le ti o Tonga, kai umaa ai television Tonga. Fia ai Palestini, pia pehe ki he kau maulakanga, mo kau me mipa o i kau taha, a Tonga, i ngā kau ngā oe a Tonga, i he lalanga, ke taritari fia ki motolu, i he pongpong koe ni. In the presence of the Almighty God, I'd like to acknowledge the presence of Her Excellency, the guest of honor today, Lucy Joyce, Your Excellency, the British High Commissioner to Tonga. I would like to also acknowledge the presence of Her Excellency, the High Commissioner of Australia to Tonga, Rachel Moore, and also acknowledge the presence of the Reverend from the Constitution Church of Tonga, Sekona Talanoa, and your kind sister. Welcome to you all, the guests. You have made it possible to be here today. Kai tupe mua ke kamata a e tau whakataha i he ahakoni, pia mo e tau ki kātoanga ki hono hufi o e kau taha whakawhanua a Tonga, e kau ngā ue i he tawhaaki mo sektoa o e lalanga. Te ukole heni ki he whaiwhekau, ke ne kamata mua e tau kātoanga a ki haloto. Malo. Kore pēke whanga atu e wholofola e pongpongin. Ki rau ke kamata ki a tau ngā ue, ki o tau o tua e pongpong koe. Ki au mo hongo whuru mātaha i ngai same. Ke le sone e pongpong koe. Hei au pē ono whakarea. Ki whanga hake hoku matake he ngahi mounga, ai aku hau me ai hoku toko ni. Hoku hau hoku toko ni me a sihowa, ai ana ne ngahi alangi mo mamani. E kai toko hei ake hiki hova e, ko hei aku ne tauhi koe, e kai ture mo heia. Wakai, ko hei aku ne tauhi a Isleri, e kai tene ture mo he pe mo. Ko sihowa ko ho tauhi, ko sihowa ko whakamaluia, iho ni mato matau. I kai tā i koe he laa i a, pi he mahina i he pō. E whakahawhi koe e sihowa, mi he kovi kotope, tene whakamu i ho lau maari e. E tauhi e sihowa ho aluki tua, mo liu mai, mi a honi o taingata. Amen. O tua maafi. Ko mau haka he langi kua tau. Mau pāta he la ākua tō. Kei whonga o la kere he pongi o kumau ia. Wākai ia e pongi ni kei viringi ia e whukau noi kuanga. Ko e fia a ngai e tonga. Pia me itia e otu where ni te he pongi o kumau ia. Mālo kei whonga o la pe apin. Kei lau maari rei pe kere eikin. Mau moloka ki ka mauanga iho mau vai. Pia mai ko hiwa mai e tahi ne whakalangi. Mea hono se haka mau fia. Ta mai alo o whalaku i we mua hoa fia. O mia keres. Whafono ake ne mo i e hoa ku mau iai. Mālo ku kei hawe malu pe whakalangi koto pe. Haki mau toi ke lau hingoa. Koko ia ke tokai maananga mea hono katoa. Mau lotu pe ta mai ki hoa fia. Haere mai o awhia he loto pia mai lot. Ta mai alo o whakake awhia mai he hoa. Owa ta mai na ke tuki mautoro ke mauri e kin. Ulo ho mama. Ha ho nau.
Tau fie whaingata, tō ke mau fie fie ai aho ko mau iai. A vei tau lalo ai ka ulunga anko tai whiunga. Ko hake atu mai kaunga we he pongpongin. Wha more behe ko tua o whaia pian. Lotua behe tamai hame. Tonu ke awe lotu wai whaka upe mua i o apia. Horoki lalo ko rengai malo hini a Christ. Ka koho mau whaka mo ui. Amen. O ata whakamalo o lahi, tangata e ki whaiwhikau, ko i ngā koe tāpuaki, ko ke tuku, ma e kau taha a Tonga, mo i kau ngā aue i sektoa o i lalanga, ma o munu ia, ko i ngā koe ngahi tāpuaki, ko ke tuku ma ki mautole a koe ni. I would like to thank you, the kind Reverend Sione Sekona Talanoa for the blessings that you have bestowed upon the Tonga National Workers Association for the weaving sector. I'd like to ask the president of the association, Vasiti Movete, who is also the chair for the Eastern District from Tataramotonga, to say the welcome speech. Ko whakawheheni ai Palestini o i kautaha, kene lama mai o atu halea talitali, ka koe se aia o i komiti ai wahe hake me Tataramotonga. Malo Vasiti. Ko kole, ke hupanga i he tala whakapapa. Ko takua i he mala e eiki koni. Mo aho, na e whaka o tua. Pea na e lo tua, ko aho ko emi. Ka ata mua mo oku, pine mo tua ko au. Ke whakahoko atu ai whatongi au e aho ko emi. Ko hono tali lelei ki mo tolu. O ku mo i he mala e ko emi. Tahine whakalangi. Tuku mua ke ulea whakatonga atu pe. He kauka lea i he o talea e po uri e aho. Ka toki whakakakato atu e he mau se ke ritari whafonua me le amanaki. Whakawhetai, pea toe whakawhetai. Pea tue, pea hiki mawama. Oku mau haka he langi kua tau. Ki ho tau tui ko ia i he langi. Ko ne whakalao ana tula he aho koe ni. Na e kamata, na e afua. Lele ko ia, o mai he e ki e mea ke tau moko ai. Tō mai ai vai. Kau la langa koe ni, po lahi o nau mafu. Tō e vai ke funga fonua, pola pe koloa. Te mau toki tawaki koloa he sāpate. Ko e whakaopo opa ia, pea mo e fōlahi ai mafu. O e kautaha, o e kaunga aue a Tonga i he lālanga. Tahi me whakalangilangi. Whakamalo lahi atu. Ho a whei tau lalo. Ai whei tu una. Ka ke mea mai. O tari ai whakaafe. Na mau whaka utu atu ai. Ki he whei tu o kuke iai. O whai ha whakahe mata. Mo ha whakatangi. Ke mea mai he ahoni. Pea kua mau toi hoko atu pe e mau fia he mau sio atu ko o lava mai. O atu whaki a tari lelei ki mō tolu. Hou e ki minista o e kabineti. Ko tuku ho mo ua mo whatongia ka mō lava mai ki heni. O atu whaki a tari lelei a e ki Palestini. O siasi konistuto ne. Se kona talanoa. Ko tuku tāpua ke aho koemi. Ko fia o lotu. Ko toki tui eni. Ke eta lotu. Ko malua pungai ponua. O atu poki a tari lelei ki mō tolu ko toa pe ai kau paka.
Kau Tongatapu le ulawa ke nau heni. Mok mo tolu pe ko kau whakafe. Ho mo tali e mau whanki whakafe nei whaaka mo tolu. Ko uhi ko aho ko eni. Te whakaosi. Heku. No we taimi. Atu hena tai le reiki mo tolu. Mo loto maa whanai aho ko eni. Kakai e whonua. Ho mo mea mai he ahoni. Pia mehe o pe. Pehe ke television e Tonga. Whakamalolahi atu. Mo amanaki. Te mo maua fia. Mo ha mawhana whakataha mo kumatolu. Koe kau pepine. I e kau taha ngā aue a Tonga. I he lālanga tua ofa e ki atu. Malo Palestini, Your Excellency, the President wanted me to translate his speech for you. She firstly acknowledged the presence of God for the day that He has made for us. It was raining in the morning, but you have brought the calmness with you today. They thank you for accepting our invitation to be here with us, to be the guest of honor. We came and saw you 2 days ago, and we are very happy that you have made it possible to be here with us today. We also welcome Her Excellency Rachel Moore from Australia, and also the Deputy CEO for Tourism. Thank you and welcome Your Reverend Sekona Talanoa for the blessings that you have made today. Now, their faith now has been strengthened. This morning, they were a little bit scared of the rain, but tomorrow or Sunday they're going to dry their goods in the sun on Sunday. But you have strengthened their faith this morning. Thank you very much for everyone, the guests who have made it possible to be here with us today, and also for those watching from the radio, listening from the radio and watching from TV, and also the internet. Thank you very much. I taimi ko ni te wape mo haki pui tu ano no. Fikau aki pe moe kautaha ko ni. Kautaha atonga, kau ngawe atonga I he lālanga. I he tau ko si na e whakahoko ai I he United Nations paka kautaha whakamamanlahi a whakataha e ngahi puleanga a mamani ka uma e kautaha whakamamanlahi ki he ngawe paka International Labour Organization hono wakai I whakawawewave ai uesia tamaki ai ko vitahi wa I tongani. Pe ngata pe tongani I he Pasifiki kai umaa a mamanlahi. Tau kei whakawhita I Tonga o tau kei hao pe o te keke humai a ko vitahi wa. Ko e savea whakawawawe koe ni na e whakahoko ia e he potunga au e whakatau aki kai umaa ai whingawe aki pe mo kautaha ai kau businessi pe ko Tonga Chambers of Commerce whafufunga e kau businessi kai umaa a Public Service Association pe kau taha e kau ngā whakapureanga o whafufunga e kau ngāwe. Koe ola o e ngāwe ko e ni na e mahino ai o ku ikai pe koe kau ku sektoa e tak mamata na e wesia I he COVID-19 wa. Kana e toi ai mo e ngahi sektoa kehe na e wesia I he COVID-19 wa I tongani ko ngā o ku Tongatapu ni ho tau kau awhonua. Ko ngahi sektoa eni o toko lahi tahai e kau ngā ue I kai ngata pe I tongani ko whonua langalanga hake kai umaa e Pasifiki mo ngahi whonua langalanga hake lahi I mamani. Mei ko pe seti e ono nima ki fit nima ai kau ngā ue I tongani o nau ngā ue he ngahi sektoa ko ni. Ai ko ngahi sektoa eni o iloa pe ko ngahi sektoa ko I kai pau pe ko informal sector. Pa ko ngahi sektoa eni o nau hanga o ngau he ngahi koloa ki he tawhaaki koe ni sektoa e tak mamata, hange koe ngowe, tau tai, whewhakatau aki, koe tauhi mon manu, ho whangai whakatapu, tak koe ngau e whakamea, pia I tongani, whilawe I tonuia, pia moe kokaanga, lālanga, moe whewhakatau aki, aki nau tolu koe ni I he ve hala. Ko ia na e whaiai ai tokoni I he tauni, ai United Nations, I he project, ki langa whakaake ake,
a ekonomika I tongani ka uma a Pasifiki pe mo maman lai. Pe I ngawe ko ni na fika fingawe aki ai ILO pe mo PSA ki hono fa'u ai ngahi kautaha ko ni o kukawai a kautaha ko ni ai kaulalanga I tongani. Na ia e tokon whakapaanga ai puleanga mo mea I kotoa pe he tau ko si pangau no 9 miliona na e sisi ai paanga ko ni na e mai ke lave mo nuai a ki nau tolu ko ni na e wesia I hinga sektoa ko ni. Hili ai savea na e whakahoko ai project ko ni pe whakatonga ia he puleanga ai ka ngahi kautaha ko ni ke oange hatokoni ke tek nau tolu pe na e lave mo nu ai toko fitua fitupu I he tak paanga ni mangeao. O ki ai amanaki e to iai tokoni hono tolu ai puleanga ki mua he whakaosinga tau ni pia moe kamata I he tau kahau. Ko ia o ki ai pole ngā ue pia moe kau whewhine koe ni ko nau kau mai ki he kau taha koe ni. Neongo e nau lalanga o kai ke tokanga I kina ki nau tolu koe kau business. Pia whakatau atu pe e nau ngā ue koe mea pe kumahino koe kau ngā ue ki nau tolu. Ko ia e nau kau mai ki he kau taha koe ni. Koe tamu ai kau taha koe ni. Ke whai hawhi ngāwe aki waofi ai kau whewhineni. Ko hinga ke langha ke nau ngahi ngāwe. Pea mo uta atu e nau koloa ki muri. Pea e tokoni hen ko nau ngahi whamiri I whakatau atu e nau ngāwe. Langa e community pe ko nau kolo pe tu e langa ai whanua. Ko ia ai pui tu anau no ai ki he kau taha koe ni. Ai kau ngawe a Tonga I he sektoa o lalanga. Your Excellency, let me just shortly, briefly tell you about the background of this Tonga Weaving Workers Association. Last year, and we are very fortunate here in Tonga that we do not have the COVID-19 here. And last year, the International Labour Organization, together with the United Nations, worked in partnership with the Ministry of Trade and Economic Development here in Tonga and the Tonga Tonga Chambers of Commerce on behalf of the businesses and the Public Service Association on behalf of the workers in Tonga to undertake a rapid assessment on the impact of COVID-19 here in Tonga. Although we don't have a case here in Tonga, our borders are closed and it does affect the work here in Tonga, the businesses, and also the people's activities. The rapid assessment last year, the result noted that although the tourism sector is the most affected in Tonga and also around the world, there were other sectors that were affected also. And largely in most developing countries, including Tonga, has about 65 to 75% of the workers. These are the sectors that supply the tourism sector, such as the agriculture, fisheries, animal husbandry, handicrafts, and in Tonga, it is related to tapa making, weaving, and also the informal trading on the roadside. So last year, the government allocated $60 million to assist the businesses that were affected by COVID-19. Unfortunately, for these women and most men, most workers here in Tonga in the informal sector, they were not granted any assistance last year. There were some, but only a few. After the rapid assessment, it was submitted to Cabinet and it was noted, and Cabinet directed for this second phase earlier this year to include the informal sector. Around 7,000 workers in the informal sector got some grant of $500 each that helped them with their businesses. This is only a small portion of the workers in Tonga. And this is why we had organized these women in all the 7 sectors that I have mentioned before to form a workers' association. This will allow them to work together to develop the work that they do, to market their work, and also give them a voice of the needs they want for
request for funding assistance from government, and we will be knocking on your doors also, Your Excellency, and also Your Excellency from the Australian High Commission. So this is the purpose of this association, and we look forward. Today, this is the start of their work, and you will be witnessing the products they have made with their hands. And some of them will explain to you. You will see how hard it is to do all this work. But we do hope that in the future, we will work together with them and market their products, not only to here in Tonga, but also overseas. And we also like to tap in the tourism market in England and also in Australia and other countries surrounding Tonga, and also Europe. We have started talking with the Australian Council of Trade Union, with the New Zealand Council of Trade Union, and also the Japanese Council of Trade Union. And we look forward to our sisters and brothers in England to talk with them. Just a short example, we have done this for the handicrafts sector, our handicrafts association. Just Japan alone, there's 3 million members of their workers' association, and we have asked them just one fan. Japan is very fond of having a fan. Just one fan from Tonga. If we're going to sell 3 million fans at $5, that's about 15 million that we can get from the handicrafts. And all these ladies, they can weave those fans or any other handicrafts that we can to sell. That's just a brief background on the association, Your Excellency. The next up in our agenda was a remark from the United Nations. Unfortunately, we have received an apology from the representative of the United Nations, but they do finance this project, and they are also looking forward to assisting this workers association in the future. Just in the example, Your Excellency, these women here in the weaving sector, they said that the pendana leaves that they use for weaving is short here in Tonga. So we are planning of national planting of pendana plants. And we're also looking at setting up a processing plant. Normally they do dry it, cook it at home, and then they dry it. But if we are looking at a picker market, we need to make sure that our raw materials there's enough to facilitate weaving the products. So we'll be looking at setting up a processing plant to process the pendana leaves. These ladies and their husbands, the farmers, can grow the pendana leaves and sell to this central plant, and we're going to export it. And we know that the Australian High Commission, Australian government have projects related to agriculture, and we will look forward to talking to you in the future for these. So these are the sort of projects that the United Nations we have started talking with them to identify sources of funding assistance, not only for the weaving sector, but also for the tapa making sector, the agricultural and also animal husbandry and fisheries sector. Some central processing plant for them. Thank you very much. And I would like at this moment to call pe I momeniti koini ke whakawhi at tahine whakawhi whakalanglangi ka koe High Commission na Piltania ki Tonga ke ne tō hakoloa ma aki tau tōru. I would like to invite Your Excellency to please say a few words for us. Thank you. Hello, Maluelele, and thank you very much for having me here today. I'd like to acknowledge, as colleagues have also done, the presence of the Almighty with us here today, and also to acknowledge the presence of my relatively new colleague, Rachel Moore, High Commissioner for Australia, the Deputy CEO of Tourism, the Reverend Maffey and Sister. Thank you very much for being here.
distinguished guests and members of the Tonga Weaving Workers Association, ladies and gentlemen. It is a great honour for me to be here today for this auspicious occasion, the inauguration of the Tonga Weaving Workers Association, and to witness the display of the members of your hard work. Thank you very much for having me here today and for the beautiful gift that you've given me. The UK is a strong supporter of the Sustainable Development Goal on gender equality, as am I personally, let me assure you, and in particular to ensure women's full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision making in political, economic, cultural, private, public life, and in influencing laws and policies that affect our livelihoods, including climate change. Today I am very pleased to witness the United Nations Multi-Partners Trust Fund project on the inclusive economic recovery through sustainable enterprises in the informal economies of Tonga has not only contributed to achieving the SDG 5 to ensure effective economic participation of women in the weaving sector, it has also been instrumental in the formation of the Tonga Weaving Workers Association with the assistance of the Public Service Association. I commend the efforts and the achievements so far. On Wednesday afternoon, I had my first experience of the very warm-hearted Tongan women, many of whom are here today. The leaders and members of the association came to my office. My office is very small, so we actually had to do it outside my office because that's how many of you there were. And I was humbled by your willingness to give me gifts of food in abundance, wonderful coconuts, baskets of fruit and vegetables and meat. You are wonderful women. You were full of joy. You sang wonderfully, and you really made me experience the warmth of the Tongan people. I now understand personally why the famous English sea voyager Captain Cook described Tonga as the Friendly Islands. You have made me look forward to this special occasion, and especially to see your display of beautiful mats, very fine mats. From where I am, I have counted around 14 tents of beautiful display of your work. I've been told some of the prices of the mats and the fine mats, and I know the time you spend in preparing the raw materials and weaving them. I was up in the Nuas a couple of weeks ago, and I saw the pandana sleeves laid out and the women stripping them, and it looked like a lot of work, I have to say, and very skilled work, and it was really humbling to see that. Last Friday, I witnessed the beautiful display of tapa by the Tonga Tapa Maker Workers Association. And today, seeing the many displays of mats and fine mats, it has made me realise the hard work that Tongan women do at home to raise money for your families. Further, through the work that you do to earn this money for your families, you have continued to preserve the culture of Tonga through the generations by passing on the expertise and the knowledge of weaving to your daughters and your granddaughters. I congratulate you on all the hard work, and I will confess at this point that I know how hard and skilled it is because I've had a go at weaving, and I managed to make a tiny bracelet, and that took me over 2 hours. So I know the amount of work that goes into these larger mats. But I want to congratulate you all on the hard work that you and your families and your villages do through Tonga as a whole, and I encourage you all to continue doing this work to ensure your Tongan culture is enriched and strengthened. I'm really pleased and proud that we've been able to contribute support to your initiative today, and I look forward to seeing how we may be able to further assist your work in the future. With that, I have the pleasure to declare the Tonga Weaving Workers Association inaugurated. Malo Pita o Fatu. Thank you very much, Your Excellency, for those kind words, and we are looking forward to working together with you in the future to see how we can assist these ladies here in Tonga. I am not going to translate your speech, Your Excellencies, because this morning, as these ladies were dancing, I could hear them practicing their English.
and they've been shouting in English. Well, when you came around, so they do understand the kind words that you have made. May I now ask the president, the vice president of the association, but the chair of the weaving committee from the Central District, Amelia Hofanga, to say a few words in reply to your speech. Thank you. Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen. Today you were all invited to witness our traditional activities, specifically on weaving, which has been passed on for many generations until now. This is a delicate component of our culture that we are proud to showcase and central to our special traditional events such as wedding, funeral, birthday, and other celebrations. This culture has been preserved not only here in Tonga, but all around the world by Tongan diaspora community. For those reasons, weaving recently becomes a great source of revenue this day and in the future for us who works in the informal sector. But COVID-19 takes away almost all these opportunities, and we are barely surviving with great hope for some immediate empowerment. A new strategy to maintain and increase the source of income for us and the family who are surviving on our weaving. The idea of trade show fills our heart with joy, and your presence this morning, Your Excellency, and distinguished guests demonstrate compassion, which will empower us to keep on going and not affected by the negative impact of COVID-19. On behalf of the Weaving Association, we would like to extend our utmost appreciation to our guest of honor, Your Excellency, distinguished guests, and each and every one of us today and support our work. We hope that today's event will start a new productive relationship and partnership that we can always remember with pride. God be the glory of art. Whamalo atu ka Amelia, ngā koe tali ai koloa ko tōma ki tau tolu. Thank you very much, Amelia. Like I said, Your Excellencies, these women here knows how to speak English very well. Now, we have come to the time for viewing of the women's display, and I would like to kindly invite, despite the rain, we do have a very big umbrella from Tonga Development Bank in promoting their new apps for Ave Pa'anga Vave, Ave Vanga Pao. One of our girls will accompany you, and there are some okiai ngahi whakamalo he ka ki nau tolu o kwhi ka pau e lava anga whakamalo e taha ki High Commission Australia, pia mo e ki nau tolu ki lava mai ki whaihasio ki koloa e kautahine. Ko le atu kautahine mo whoki ki ho mo ngahi tēniti, whakamatala ai ngahi koloa o ku mo whakaali-ali, pia ko ki mo tolu teu mai e tau olunga, ka tak teu mai he taimini, ko ni ospe ai whakaali-ali, ku hoka tu lewa ki he tau whakamoko-moko. Malo. Kako e ponga mai I he Hawani mo e kautaha kaunga o e Tonga I he lalanga. Ponga toi ki tāpua ki e tai mini e wala e pureanga. Mala e ako pureanga pe koia ku ilo koia ko mala e ako maalunga Tonga. Ai kon whahoko mea ai pokola ma I he taimini. Kako e konga ni e programa ko mea tuai ai whawhe whalanglangi. Her Excellency Lucy Joyce, High Commission na ko ia o Britania ki Tonga.
Pea Moimoi tuai, pea mo Her Excellency Moa, ko e whawhonga pureanga ko ia Australia ki Tonga. Kena mea tonu ki he programa ko ia o Hawaii mo ngahi koloa ko ia o ku whaari i he taimini. Moimoi de peai pia mo e kawhewhine. Mai o maune whakamari tamtanoa ki a Varsity Bovete ko e Palestania mo sea o e kaungau e ko ia e ngau e whawhine ni he wahenga whahake me tata mo Tonga. Varsity. Ko ia pe ko e taimini mo Tonga mea te whawhalangalangia ke wakai ko mo ngau e. Apa te ki whamatala mai e anga ko ia e whalakalaka maha mo whengau e aki ko hae koloa mo whaari ari he ahoni. Ko tui pe ai pe mo e kau whakatau ia tēnau tok takai maa mui. E bau ha seniti whaari ari he ahoni. Sa e whamalo he penga maria ko tuku mai ke whamatala atu e kau aki mo e ahoni. Ko ki whamatala ko whahoko atu e ahoni. Ko e aho e ni kau taha a Tonga i he lalanga. Ko ngā ko e mau ki whaari ari ko he ahoni. Ka mata pe me he wahe hake, wahe kolo, wahe loto, mo wahe hihipo. Ko wahe ia whaa. Pa ko mea ko mau whaari ari ko he ahoni. Ko ngahi mea pepe kau akipa mo lalanga. O ku iai ai he ahoni, o ku iai ai uta awala ke he, pakakakato ia he kau pepine ko ni. O ku iai pea mo ngahi pala, ka mata pe o ku iai e pala ni mangokumi, tolu ngokumi, ua ngokumi o au pe ki he te kumi. Pala hinehina o alu pe o kakato ngahi loa kau. Ko e hoko ati ai o ku iai e ilo po o he aho ko eni, o ku whakaali hene a pepine ai taawala moskaka. Aia ko taawala ko ni, ko e awhiwala eni, o e tui pa mo tupele hake, i e taimina na taane mahanga ai. Kana e haha mo lopia, ka ku iai e pepine heni, o ku ne whakaali he ahoni ai taawala moskaka. Pea ko tui o ku iai ngai koloa kehe pe heni, o ku taleniti ia ka pepine ko ni. Ko mea ko mawongo e mawhana, o ku iai e tupulaki, hange ko ki mautol mei wahe hahake, i tata motonga na e fuaki mai e papoponga parearea, ko mau inasi, ko tokoni, ka ki mautol ko paanga tolu ape. Ka koe ahoni, mahalo ka mahina pene taha me iai, e mau ngawe ake paanga ko ni ko mau whakaha i e mau whariari e ahoni, a e whala, lau te au, taawala, pea mo uke kie. Ka pau e whakapaanga o vai he tolu ape. Ai ku mausia o kuia e tupulaki, mo mahu inga ia ka kai pepine o Tongatapu ni, he tingahi tale ni tiu nau pahoko i he lala. Ko ia pe mau. Varsity nau whanongo he whamatala a sekretari a denai, koe programa ko ni whakaivia ia mei he pureanga whatahataha, ka koe waa tokoni ngā ue koe ai pureanga whatahataha. Ko whanongo ne tufa mo seniti koe taki nimange au ape. Ai koe seniti koe ni koe ke kamata aki homo ngā ue, pe koe tokoni pe ke he ngā ue. Sai koku palawalawe at pe ke pehu i koe ni, o ko lea tu pe he na ukau mo au he au sia tāpua ko ni. Ai taki paanga e nimange au. Koe taki paanga nimange au ko ni koe mo oni, ne mawa au sia ko toa he kau pepine ko ni. Ko uhinga mawalani mai ko he ahoni, ko mawa au sia tāpua ki ko ia a paanga nimange au, o kumi mai ake e maulo akau, o pakatupulaki ai, a bisnisi ko ni hulake mau pakahoko i palehanga ko lalanga. Palawito Varsity, ko ku wakai tu ko ia ki fotu tu una mai ko ia ngahi koloa ko ni tala e hai e lava whakatau katoa he ahoni. Pe ai pe mo e tunga ko ia na tula ka ko tui pe hake pe ko lea ko na fai ko ane nai ai pe aho te moto ki taua ki ai ho mo koloa ka. O pe ai asa pate ka mo lava tu ke mau karesi. Ko toka nga Varsity ki he tunga ko ni ia e whakatapu tapu i ko vitita hiva. Ko haha no wesia
e ko ilo ipe wai taimi wo me ka fefine me to branga fai homo ngahi katoanga fai fa fetongi koloa o tu ko he taimi ni ko ke te lava ngahi nga we ko ia ko hareva ai market ko mo hanga ki he taimi ni o ia ko mo ngahi koloa ulava pe o ka ko pe ke to branga pe wai pe ha hani he ni tongani e tau mai o se tau ka venga ha taimi o ke fai pe fa tau ka ko ha to unga o market ki homo nga we ngahi ahoni Malo, koe tuunga koe Tongatapu koe COVID-19 ni he tainimi. Pāpekau aki moe mau kau tahalalanga. Oku iai ne ki wesia. Ka koe uhi koe, oku ai pengai ponga ula ke mau pahau ko ake he tainimi. Hange koe mau komiti koe ia mei wahe hake. Ka koe tui pe o tatau ko toa pengai komiti. Oku nau ngawe aki pe ai o mai pe paanga mei muri. Ka mau awe ngai me alalanga he ko nau ngai pamili ke nau to ka kope ka ko tui I he ngai to koni ai wena la ke pakahoko o pakatupulaki ai e mau panki business ko la plau Fefe ai wakai ko ia ki he lahi ko nga o he taimi ni City ko nai fa matala nai ko vahenga hahake ko hifo ko vaheloto ko nga ko ni ko la pe he tau famatala ni ai bebe mo ngai programa ne fai he tau re tio va fit ko ni ma o mahino ko faafe ki he ngai grupo kai fe fine ke nau ka mai fe ai va ko ke automoto ko e tu pulang ke nga we ke ma mo automoto sai ko tu ko hange pe ko lave ne ma ki kamata to ko si pe alu pe ko ni o ku ai pe ai au kolo mai a kakai ke ki kautaha ko ni ai au nau ilo I hono lelei he e toko nia mai ki mautolu mi ngai pule anga pe kau aki pa mo tale ni ki ko e lalanga hange ko paka amu ko mei motu o ko ilo pe e ia e taimi va veni pe e to e a wat ke o tu motu ai tapua ki ko ni mawina siai Wasi te about ta fa au si aki ko ilo pe ke fa va pe te ke ka wat mo ko he Moimoi fa langlangi pe mo ka fa fe ko fa ko fu ko ta nga o he ngai ahoni mahino pe ko ngahi fo nga la nga ko talu ni me he tana tu fa lo me fa kui mono pa si ma o mai ngahi ilo mo poto I nga ko ni ka kita utolu I he ngahi ahoni ko ha ho vakai ki ngahi liliu ko hoko ki he tau ngau e whakatonga he ngahi ahoni. Peka pai whakau mo e lalanga. Ke ngahi riu tau tāna ke ngahi koloa muri hange koe kulasi tui he tau ngahi whala. Koe pepa ko ni koe kau siaina u tāna ke tau koka anga. Koe ngahi riu koe ni oku ne holoki ai mahu inga he tau koloa whakatonga pe kutu mau pe I he ngahi I hono totongi totonu. Peka ngahi riu koe ni ka riu ke sai pe mori ai homo poto I ngā ue whakatonga he ne tuko ke kahau. Malo, hange pe ko lawe koe pe hui koe ni, ko tui e hoko pe o iai tangai e wawe ane moria. Ko ngā koe toeala atu koe ni o ngā ue a koe ai mea koe ia ai parangi. Hange koe lalanga, ka pape te mo mamata mai I he laivi, ko nga o mata lele yang e pe ai ke ngawe aki e tau mea whakatonga. Teu I pe ko kulasi mo oni ka ko alu pe ke moria te kulasi ka ki to loko whakaonga ia. Hange ko lawe ko ia pe ka aki mo ko ka anga he pe pa ko ka anga. Ko hono mo oni ko e ala pe ki ai ko pe inga pe he babe mo pai ngopua. Ka ye taim tatau e ka mata ai ke moria tu ai aonga. Ta mo tolonga ko ia a ko loa whakatonga o kulawa ke tau ngā ki he tuohiri he tau whanga kui wa umai ki aoni. Ko ia pe ko wakai atu City o ko tolahi pe kau whiwhine hen ka mahalo tak tāna ho pe o siofi ane koloa na viviku he uha. Ka koe ni mau pe whainga mari ko koe pe te tatala noa. Ka pa e whakaosi au pito e ni City wha more. Ko ia ho wakai ko ia ki he kau ai kau tangata he ngā ue. Ngari whakata pe whakahua he taimi lahi. Kau si ala mai mga he tamai o tokoni he ngā ue. I ono whakahoko ko ia ngā ue ni na taku tokua. E tapu ke hua tangata I ki wharehanga. Ko tō kānga no mala e.
Ta koe ngahi ahoni o te ala mai me kau tangata si toko nia hona o ngahi hoa. Ko hia ke vāve ngāwe ko ni mai whāmiri. Ko ha o lawe ke whakaosi a ke tatala noa I hoan. Ko tui ko he mea lele yen. Wo ngoi he mautolu ngai whae a si a mole ho mauiwi he tokoni mai a mātua tangata I he tawha koe ni. He koe konga lahi o ku toa atuia he mātua tangata. O ku lava he mātua tangata ngahi loa kau o mautolu lewa lālanga. Ka ko tui ko au ka taimi ko mea lele ia he tokoni aki a hoa pia moe waifi e la vai o waweange ngāwe mo vilo mai ai paanga ke tokoni I ai whamiri. Malo. Pasi te kona ko wakai atu ko me mea watu e whawhe whalangalangi, mea atu whalangalangi, pe mo kau whawhe ke whaiua e tau pokolama, o wilo pe mahalo te ke lama atu ki ai, kai mahalo pite mau e whainga maari ke ta tala noa mo koe I he hauani. Malo pasi ti. E mo mea mai a ko Vancity movete koe Palestenia, ka koe sea, o e ngau e koe a kau whawhine I he wahenga whahake me tata motonga, e tau kau whataha I he programa koe ni koe whaenga e ke live yen I tala noa e tau pes koe a Facebooka, Broadcom FM Broadcasting, te a pehefoki I he e tau letio walfit poe ni mai whaemba whahol mea e whamatala hanga tonu koe ni I he nganu ea he hawani. Whafe whalanglani e ni kone nea tu kakamea ko whawhewhia he pokalama ke pehe koe uha pia e whawawe I ai a e tau ngāwe ikai. O kuia I e taimia e whawhalanglani I he te niti pia mo e te pire katoa pe kene mea tonu I he ngāwe koe whahako pe Moimoi at pe ai o mea toa I e kau ngā whawhe ko I he pokalama e ahoni ka koe kauwhonga pureanga ko ia o pureanga Australia.
programa ia i he Hawaii. Pe fa mo tang programa ke fa trano ma ka fe fine ka malo ki la yang e na tokanga ha me hoko ke na ko lo he o se foi u ha ko ni he a ho ni ya ko fa fia ko tukupa ai hai komision na ko ia o Britania ko ha nga we nga fa mo ko ia ai ka ta ha ka nga we Tonga ki he la nga e fai hono fa kai via mahalo ko e ngo lele I pe ia fe fanongo ke ka fine a honi ko na e ai e tokoni me he ongo pureanga Britania Her Excellency Joyce the before ki he pureanga Australia e fai tokoni ki ngai foto ko ia ai ngo ka taha ko ni ka taha ka nga Tonga ki he lalanga ko ka taha ka nga Tonga ki he kokaanga e firma uia ka te tauta no mahino ki he mass produce pero no fa ko ia o ngai ko lo ko ni ke lahiange e firma o ngai ngo anga le fa matala ai secretary anenai e ia nga hi fare nga ue o ka pau ko fa kau ke fa comerciare e fia ma ue ke fetu tuku ai fonga nga ue ki ai he ka ke no foi pe fan ki fare la nga he nga hi kono he ka ke no foi pe I he nga o fa kulupu pe elere yang ke unu ki he ngau fa comerciare industry hanga I fare nga ue pero nga ue ni fai me ai kono fa o e tau nga I kolo fa Tonga o ave ai ki to pranga ke nga I marketi ne ki fa tata ne fa hoko e mere amanaki ane nai ka bau e tau hare mo pranga siapani he ko nga I fonua ni tau nga ue fe ko I nga ue fa taha ka tau hanga hiarea mo ngai fonua o fie mau a e tau koloa o tau tala noa tau tolu ia he protaki pe koloa e I he lau miliona e au o tau lava o supply pe te tau lava o mau e marketi ko ia o tani ki ai I he tunga lo Tonga fonga kom Tonga he taimini I kai e fie mau ke tau unu ki ha fonga o te fra fonua lahiangi e whatata ke mera manaki ko siapani ko e whanua unau sa ia I he ngau aki oi I tampiripiri. Pea ka pau rewa ko e onta mai ko hai tau pehepe ko haki I e peki I hangahi tau pehepe e peki I hangahi ka kou o ave ko e fia mao mai haki I e tolu miliona whatau panganima I ki I e taha whai e ko e fika ka koe tunga koe e fie mau koe ke au ke e tau ngā ue o ka whakahoko e ngahi a rea koe ni me ngai whanua muri o lava e ngai whanua lalahi o whai e ngā ue o huu ke ngai whanua I ki ange e lava nai ke aha whai ngā maari e ngā ue me ngai whanua I ki ke ave ke ngai whanua lalahi tau mai au whai ngā taa e ngahi misi koe ni ka fia mau peke whaha whetokoni aki kai malawa kai whakahoko e ngahi ngā weni toi pe ai fo I laine te niti e taha pe a hoko atu a e tau proklama kako e programa ia I he hawani o smau pe ngahi mea rere ko ia kau whiwhine ngahi te niti ko nine osi mea kia ia whawharanglangi ko e whakalaka pe ko si tā pelu e nau koloa o wha ki nau ngahi mea rere
pia koe Filipe e tau kola whatonga koe ngahi elemeni tio na tula kawa e uha ka viviku. Ko tau whatawanga pe koe aonga ne ngai whane langa ko nai langa he pure anga ma ngai whane whakakolo ma ngai holo whakasiansi ko ilo mbahalo koe ose aho ni e fola ko toa ngahi kolo a koe ni ke si whamo moa koe hea koe ne viviku koe ia mehe uha. Iai moha kau re oa e toko te au tupu ke re ohi. Koe whanonga koe he wike e ni e iai e kau aahia ke ngahi kolo a koe ia. Koe wanga pe wang le ria te pokolama. Hake koe ia koe lawe. Iyo, moi whaafe ke kau whakatau mo tolo koe nau mou whema kola whakatonga. Koe ngahi kātoanga ni tonu ke mou tokanga au pitoki ai. E ara ma upe ho o whema au hen. Mou tolo koe ia mou whema au ha mou taawala, koe whala, mea hine hina, kie, kātoa, o hui hen ia. Wala pe wa ke fala paongo kras ke o fala ko ngahi fihu ngahi kongkong aki e ko mea hina ono kras ke hen mo no ngahi teu fa ofa kau e whine kau whia mau hau ki tā wala fo ou he ta oni ki he September mau kātoa te mehen Whawharang langi ni bea mo e kau whewhine. Nau whawhea o koe a ke whawharang langi. Nau wautaki mai he ni i he taimini ki he otulaine tēni te whaosi. Wei be tau mea whaita Moimoi atu pe i he whawharangangi pia mo e kau whewhine. Mo mea mai peke tau pe si Facebook a Broadcom FM Broadcasting.
laine te niti ko ia ne kamata me ai e whaari ari o mei osko toa ia hano tā peru e ngai koloa ko ia whao ke ngai mea rere maweta ha ko ia ku mahino pe ko hiri e ni e to e whafoki ki ha feitu u ke ki tawaki ai ne si wesia e ngai koloa ia ko e ni he uha Tonu pege ha konga ia e touna ko e totong huhu e whaki mau mau peheni e ngai koloa koe ngāue ko ia tau mātā tonu hea honi koe ngāue ni koe poto i ngāue moe mata i lālanga mei he ngahi wāhenga kotoa wahi hifo wahi hahake pia befo ki i he nia i wahe loto hawa i Nuku'alofa Programa tatau pe foki moe ni ne tau kau whatahai i he wike ko osi. Ka koe ngā weia pe moe koka anga. Koe lalanga ni utau ia he ahau ni. Koe Tonga koe ni e ngahi ngā ue utoe ke mea ke whawharangalangi o si mea toe ka uwhewhine o takitaha nofo peka hono te niti tangotu hene te pire koe tāni ai ki he mea toe whawharangalangi ke mea tonu ki he nau ngā ue Iene pehe te u talantala noa tupe tau programa Ia e konga mahu inga o e whamatala koia ne whakahoko e sekretari pure o e kautaha e kau ngā o e koia ki he lāranga mo kokaanga mere amanaki ai wahe koia pia mo e talanoa ki he mahu inga o e ngā o e koe ni ki he tau kau whewhine koe konga ni po se ki toa mahu inga ni anga e tau nofo koe konga ni ho tau historia ho tau tala tu whahoro koe koloa ai whewhine Tonga koe ngahi wesia mei he kovitahi wā wesia e ngahi maketi e nihi o kuanga mahe ni aki hono ave kia e koloa kau whewhine Ton fra economika, fraivia fra economika. Ai ngau e koe ni i he tokoni me hi prang whatahataha. Wa a koe ki he wa ngau e ai puri anga whatahataha. Te koe International Labour Organization, ILO. Whai hono whamana wa i fra economika. Ai ngahi sekitoa koe ni kei malawa pe Iha whaunga e kei whai nau ngā ue mo maha nau seniti e kei fuke fu mahu inga maari e kei tau tau he taimini te kei lama pe o whai tau ngā ue u tau kei tau ataina pe u te kei kia ha tau keisi ko viti tongani ta ke mo manatu ka iai ha taimi tau hanganoa i kai lapasi tau tau he ko viti he kei ke toi whai ngahi ngā ue whakatolahi a koe ni
proklama ia mei he mala ako pure anga pe ko mala ko ia ka malunga Tonga mala Tonga hai ako ko ai proklama ko ni he awani Tangi ko ia ko frafe mo tolu mo fia ha mo ko fa Tonga o doi ko e feitu ni ton ke ia ma veni ai ngai fala ngai tawala alua o ke ngai kato ngai kato ko ia fa fine Tonga ma mo ia he kaske ke ngai kato siweri Pe mo te niti a heni e taha nei pe ua ko e kolo ai whaha hai ko e tau wala ata pe klaske ke he tau wala Kau whiwhine lalanga e toko fitu wafe. Ka matala ko ia ne whahoko he tau MC ane nai. Fitu wafe ko ia ne whaki nau taki ni mangea o kotoa. Whai via ki nau toro ki he hoko atu e nau ngā we. O tui ka toko whitua wheko ni tana ka sivi nau tau te aki nau huhu maru i COVID. Talpo no whaki e nau se ni tipa nau whimo i kina i mana tohe lalanga. Ngalo ke huhu COVID. Oi te ki te pire taha he ni. Me whumu mateu teu au te toi. Ko ni ko toki to hake tatala hake mire mila ia esi kofu ake kotoa ngai ko ko ia i te pire ko ia halo ko te pire be ia taha i heni kotoa ngai te ni na usi mateu teu be ba hoko hake natura ko ni tatala e mire mila ai o taitani e be ai ki he be a da fa franglani te vire tau motu te full life te ni lai la te te ti o si of te malu te koa te ke uha ia tata mai la a he tai mini ko ke to e toha uha ko tau ono full ai ngai ko lai boni me ne Tola he mga hi me alere ko wafea e malaeni. O tui ko ka o whakatau ia. Nakapau ko ka o eva mai ko ia ko hakau whakai ko eke. Kala e hai e more taime ka o whae ni he ngahi whamatala ko e tuku atu. Tako whaik eke feitu utau kia koa. Pake whemaha kau whaik eke, whemaha kau whakatau. Pabau i pehe whawharanglangi o
pune mea ki he te niti kotoa, te pire kotoa pe. Mo te whatala noa te si ka o pewhine si ngai whae koe ni. Kau foki e Moimoi mai he pokalama pe mo e whawharangani. Ai tōni tare ki ta koia ai pot ngā o e tak mamata ka koe waa ki hanga whawhunua mo e tala tuku whahoro pulupaki ika. Pe foki be mohono foki be mo ngai mea ofai a me ngai pare e ngai te niti ha me ka o ni na te fia e programa ko ia tau o lunga mei he ngahi wāhenga ei bebe mo ki i o koe kai whame i te mo e ilo mo moko ko ia o e aho whame i te mai whawharanglangi ka mai kau whawhe i whiawhia e kau whiwhine ko e rea whamalo ko heta malu tokon presteni mei he komiti whawahenga ko ia mauwhanga lotu tuku ko whaizakau Kinton Mafi Moimoi ko whaizakau Sione Talanoa mei he siasa kuna stuto ni o Tonga pia to whaase pe tau programa a ke whasua whanua o Britania God Save the Queen de kakato ai pe ai tau programa i he ahau toi penai ha te pire e wha pe a hoko atu e tau programa
te pire kone wia e whawharanglangi he taimini. Wia e taha ngai whae ku whamatala matala noa ki he ngai whaunga ko ia o e nima mea a. Mo mea mai pe tau pe si ko ia Facebook a. Vai pe mai tau tota faita pita takapua. Mo Moimoi atu ia fa fe falangi. Programa ia vale pe kakato no ahia ai ngahi teni tiko ni ngahi pare ai ko bakan ko natula ko ia ta ngawe ne osipe ahi o te pire mo pare a ko be to ta ana te pire ko ia o ka o he moi mai ko e pa franglangi ni mo kau fefine me ngahi te pire ko oso no ahi na ko foto tu pe ya ta programa ha o nau kau nga Moimoi be mo nau tolu mo bakai tonu ki he toenga o nga we ko ia teu o ku toe ke ahi au mo tolu ko ia mo fainga marie mo to ia mo fainga marie ata ke mo me amai ki he ni ki he programa fiema o mo ko fa Tonga na ko e fainga marie ni
ia ko ha pe ko loa te ka fia ma ho a honi e ma pe ia heni ko loa fra Tonga Tebe te pire heni e tolu Tana e moni pe ai whakahua ko ia ai MC e tua e a watu ai mea tu ai whawharangangi ta ko si poto pe ka whiwhine ko ni here whaparangi ko nau whamatala fia fia ke whawharangangi ai koloa anga hono ngauhi a kulama pe mohanga hi area for business ia I he programa ko ia hawani Kako ia koe Whakato pe ai ahi I ha te niti pe kwa pare pare whakataha mai ai pe ai kau whiwhine ko ia o Moimoi heni I he whawhe whalanglangi
e tēni te whaosia ni wa o mai kai ai ahi o me ai e whawharanglangi tātu kaulahi ko ia o Britania ki Tonga. Her Excellency Lucy Joyce. Pe Moimoi mai ai pe mo e whawhe wharanglangi whamoi more ai o pore anga ko ia o Australia. Whanga pureanga ko ia o Australia kua whuaki kai ai taha ngai kato whaafofa ko ia I hene I e programa kato whaanga me teu a ka whine Tonga o taha pe mo e table mat ki konga whala ko ni ku la langa ko ia hiri ko henga hi te pire kai ka moi pamoko ka piri ni ko me mai whawharanglangi kino me anga umui rai me toenga ka whawhe kai hoko atu e tau pokalama Malo, whamalo lahi at kautahine. Whamalo at he ngawe lahi, ngawe whakaofa-ofa. Fie e tautahine whalangilangi ka umaa e hai komisiona Australia. E na me atu ki homo ngawe. Whamalo lahi atu. Ko e amanakin ke whai e tau whakamoko-moko ka umaa e tau whangi whakawhiewhia. Kole atu pe ki he ngahi wāhenga, ki he ngahi tau olunga, ngahi whakameite, mou teu mai. E kamata e hahake, hoko ki ai a hihifo, hoko ki ai a wahe loto, pe ato ki whakaosi I he wahe kolo. Koia ku kole atu ki mou tolu, mou lava mai, he kei ki haata tahaya ka aso mo koloa hena. Whamalo at kei nau tolu he ope ko mo oskamata no whakatau mai ngahi koloa ai tu ngawhine mātua. Kole atu peki he tau whakamokomoko, kau ke ita, ke teu mai, ai tau whakamokomoko, whakamole. Koia ku kole atu ko mau pe he hahake, ko tau olunga a hahake, e whakahoko ia he mokopuna malukawa, Ilaisane Junior, ma papalangi. She's still at this young girl, she's still at the GPS Moa. This is the Hahake district, the Eastern District dance. Ma upe tala mai fasi.
Thank you very much, the Eastern District, for the entertainment. Kole atu peki he wahihihi fo, hoko mai wahihihi fo. The Western District, it's your turn now. Iyo, te keke mau, wahihihi fo, te keke nawa umai, mahako ke alo mai me atata. Hoko tau hoko ki wahiloto. Wahiloto mo mau. Malo. Katak bayo ay may itaw nga entertainment ke mau. Wahiloto, talah mo langi. What's your sky? Tama pe fast ma Wahiloto. Mali vai tongo, koia fok vai tongo. Mali vai tongo.
Maria Veitongo. Maria Veitongo. Your Excellencies, Veitongo village is very famous for whale hunters. And that's why the ladies are cheering up for Veitongo. They've just returned from hunting the whales. Hello, DJ. Mokapuna ina tupo malo ni fai Amerike malo bitu ki vahe kolo vahe loto kata. Malo apito vahiloto, malo apito e fai e tau whakawhiawhia. Koe hoko ki he ni ko vahe hihifo. Mau mawa hifo ko tau mai waka. Iyo. Kataki e tahini tau olunga vahe hifo, lava mai ki he ni. Tala holangi. This is the Western District Entertainment. Eke hifo.
Malie hifo. Ai. Hifo koto ki olunga. We kalau be. Malo. Thank you. Thank you. The last item is the town district. Pahekolo, mo teu mai. Taraho mo langi, tell your sky to the DJ. Ako pe tau ngahi whameite. Tau ngahi whiwhia. Whiwhia ko ia he programa. I he whatongia ko ia o Hawani. Nei he programa. Ai kau taha whawhanua e kau ngawe a Tonga I he lalanga. Ko e whameite ni ai kau whiwhine ko ia e wahe kolo. Rachel, she's asking you to come and dance. Australia, go Australia.
Hello, Michael. Thank you, Australia. Ko tawa main ki tongui e tau ngawe. Wate whakamalo lai ke motol ka whiwhine whakawhiwhia. We have just come to the end of our program. And thank you very much for the entertainment that has been made. At this moment, Your Excellency, we have just one converted male to join our association today. And he's going to say the vote of thanks. He's the former president of the Church of Tonga for the nobles. Reverend Dr. Feke Mafi is going to say the vote of thanks for us. Thank you. Ya, besia ke otua. Ya, kore ke Informal malat ngai Tongatapu na yo si kamata aki. Ai fehi angani. Your Excellency, both Your Excellencies, the British and the Australian High Commissioners, and it's an honor to simply say thank you for being here. And we know your being here will enrich the lives of our noble women, especially in the art of weaving. It is out in the islands, this is the main source of income for the families. Fishing is the second one, but it depends on the weather. Out in the islands, the male folks have done most of the stuff for weaving, and they're a great help for our women back in the island. And when we come to Tonga, to Tongatapu, to the main island, they continue on doing this. And your being here has encouraged them in this art. And we simply say, malo au pito. For malo atu au pito ki he moto kona ku mo wong si he mea mai, kau whakaf, kau maa tangai whaif kau, moto la kau take, ngai potu ngāwe ku mo whei ai whatongi a koen. Pepe he whake whakamalo lahi atu ke kau whiwhine. O kui kai ka mea whaingofua ai whakama opo ho mo ngāwe, kai ko mea, kai ko ngāwe whaingofua mo whai, ka ko hono o mai ho mo koloa, ho mo koula, o whakaari ari ahon, o ku whai whakamalo lahi atu, whakahofonga e atu, ai komiti, ma kau tangatai tahine Palestine, ma kau mok moto kau maulakanga, whai whakahofonga e atu, whakamalo loto honga ki a moto kau whiwhine, o tuku ho mou ngahi mo ua o e aho koen. Kai o mai ho mou koloa ke whakari ari. Pe au tau tui pe o whaka o tua. He waka mai ai ha ngahi tokon. Pe a ilo i mai ai me ngahi wheitu ke hea uki murina. Ai fua ho mou ngawe. Pe a koe kui hen. O kui kai ko he tau. Koe ki motua tanga tau e ko whikau pe heta ke hoa whafongai. Ka whai whakamalo lahi atu ki atu motol. Whatawang ke o tua, ki hoko atu ai pe, hono whakaiwia ki motol, koe uhi koe ngāwe mahu inga koe na ko mou whai. Once again, thank you very much. Whakamalo lahi ki whai whikau, i whakahoko e tau lea whakamalo. Pas te aiki paspasi kau whiwhine, malo. E mo menit ko ni te o kole pe ki o whakahawhi I ai tangata eiki whai whikau. Kau se kona talanoa, ke ne whakaosi ai tau ki kātoanga, tuku hatau tāpu aki. I would like to ask the Reverend se kona talanoa to say the closing prayer for us. Thank you. Hello. Tau whakao se kātoangai. Aka tau tue hanga ke o tua. Ki tau lot. O tua. O mau sino ni wa mwe lau marie. Aia na ke huhui. Mau atu ni be maau. Me mau maui whoki.
ke whai te riha ki ai. E kau mamahi, mō fie maari e. Pea moe tangi, ke mō fie fia. We, mau be pure anga langi, he ni mai ka kaitoa. Io, ka taki a lau maari e, e kai te tau alu he, ka whitai anga ia e fia fia ku mau ia. Ka tuto koe kātoa ngani, me e tahine whakawhe whakalangi langi, lau maari e whakamore more, kai taki e a fion, a fio mai ta mai, ia mere a manaki, mo toe ngai kulupu me kau maulakang ko toa be, ka mau ka tutu ko e fia fin, e tau tutu ku be mua mo a fio, ta mai e, pakahoko anga e ngau e siin, ki o fu ngau e lahi nā ke lawai, o ena ke tui noa ki matol, o ena atu e noa e ngau e aho, a whei tau lalo ko ke whakakoloa, e ngahi ne ma kua mafola, ta mai whakamore more be mua ho a fio, fua ki hai, o malo, toko ni ai ho a fio mai a ta mai ke whainga tae hala whanunga, a whei tau lalo e a fion, ke pou ai ho a fio, lau maari e tu e hong kau a, kaya tae kulupu si e nau whanunga, fio mai a kaya hame a ke whakakato e a ko en, ta mai e koe makore ke ta mai ofa e a fion, ha ere mai a whakakato e ngau e a ko en, e kere sio mau e ke ka si isu krais, walahi e o tua ke tau ta mai, fio i mai lau maari e maani on, Mamo ngai alo whake a whio e whakalangi, tōke matu tōku moia, pe ona hiri, kai whai a tō tai ngata, amen. Malo Alpito, Kaumemipa, Teu Mai. Now that's the end of our program, Your Excellency, and it's just a bit more than 2 hours, so we're not going beyond the time. Thank you very much. Teu Mai, Kaumemipa.
ai hatau ki whakaapa-apa, ki he tahine whakafalangi, teu, taha, ua, tolo. Toi ai whakele o lahi ange. Hip hipi! Hip hipi! Balo, paspasi. Ko e kakato ia ai programa. Me he nia me he mala o ia nga pureanga. Te ko e mala Tonga hai I loto Nuku'alofa. Ko e konga hono e programa ne tau hawai I he ngahi whameite me he ngahi wahenga kau whiwhine me he ngahi wahenga wahe hake wahi hifo wahe loto pe befo ke wahe koro lea whamalo ne whahoko ia he presidenti malo loko ia Sasio Tonga whai whekao toke tā wheke mafi ko e loto tuku me he Sasio Konstituto ne o Tonga whai whekao se kona talanoa pe behe whoki a e whasi whawhanua o Britania, God Save the Queen. Te mo ka kanto ko ia programa a hauni. Tako tau kau whatahaya I he whamafola makehe. Te mo ka ngawe a Tonga I he lalanga. Whatawanga pene au takilere ia te programa ko hono whakaivia. Mo whakake whaekonomika e kau whiwhine o Tonga whafou he tau ngawe nima mea a. Ka me mipa? Pea wei toko ni lahi e ngahi whanua mori. Te te mai ai haki I whakapa-apa, hipi hipi. Te ai kere o lahi hipi hipi. Hipi hipi. Tari mai hina whaua te mau alo atu. Tako e kakato ia ai programa I Hawani. Taronga pene au taklere ia tu me he tau pesi Facebook a. Broadcom FM Broadcasting, whaita, o whatane votu I fua, pepe hoki ki pita tāka fua, mei he taune tio, li sea te tana tohi ko au karongata a tau whoki he ki he studio, ki Vigilani House, hoko atu e ngāhi programa mi ai. Malo Vigilani.